INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu te inzain chibai levek ule Russia in thapuya chhuale ta a Ukraine po in ralthuam adon bel zel don voin hi July ni inrin ni ania tun tumpo Ukraine lam update international news le politics toy te kanan siama atop thlengin in longai thale theu don nia Snake Island an hlo nuin tukin khan Russian force te chuan Ukraine khopui pakhat Mykolaiv an bom le ta dur mai ni inan soya then khat chuan bom puak hi Russia te ka nge thil dang zok chiang taka hriat ani lo anti boka Russia ne na indo me kan nia Russia kan pu le maya nga yang chu photana Russia hian phubalak na na ti ni om takania Nimin mai khan Black Sea tui pui kama Odessa building an boma khan misom ni le pakhat an lo thi to boka Ukraine hian Russia hi chu a khan lo deuh chu ni hi Odessa le Mykolaiv hi kar hlo te a an nia ramri anin tom timaila afia ber mai ome Mykolaiv mayor Alexander Senkevich chuan mi pui te chu mun hima turin a cha ngal watani Luhansk le Donetsk region te kalsan turin Russia chuan Ukraine force te anor reng boka electric le tui supply po an mu to lova hunrei tak hi chu tanan kho chun zom thei arin omlo Karliam ta a Severodonetsk an lak nu khan Russian force te hi an phur thar riu maya lelama chuan mi pui ven thon tur rengkara Ukraine sipai te hi an chena theilo ni na lang ve bok Russian force ten lak tuma an bei mek Ukraine sipai nan chun chu Lysychansk Siversky Donetsk lui bulo ania helai mun hi an lak le phei chuan Donbas hi chu Russia in pum mom to donani Norway chuan euro billion khat zetin Ukraine tan pui atum vele ta Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store chuan nimin khan Kiev atloa Ukraine President nen in biak na thata kan nei thayani Zelensky chuan Norwegian Defense Political le Humanitarian Aid ba ka sumfai euro billion khat zet pe ka tuma wangin Jonas Gahr nena lom thuasoya Jonas Gahr ve thung chuan ti hian soya heta karon kal hian soidu kaneya tun in do na hi Ukraine tan chawani lova khovel ram tin tan kan tu le fa te hna nun dan tha zirtir na kan nu che turani abikin Europe ta na him na khoi che thei ani boka Ukraine ram then te tan po Russia do hi dam kho chu na turani atia Russia chu lom lo via wang French President Emmanuel Macron point July ni khat nemin khan Ukraine tan puina tur military aid apuang vele tabok Caesar howitzers paruk le azat tarlan lo armor vehicle thahnem tak France po hian apele donani tin mani zir top ni khan Pentagon chuan Ukraine chu US dollar million zaret le somni manzet ralthuam tan puyan tum thu a soi to bok tan puina an pe ka tho som pali na tur ania air defense system pani rocket launcher tele 155mm ralthuam lian mu noi khat le chan vezet Spider paline apelenga hengte baka hian US company Raytheon le Norway company Kongsberg tenan siam na sams anti mai ground to air missile lam hnai deule mun hlaka na te ape bokang Ukraine in ralthuama mo ang aman theinan kan tho puiram tenen ma kan la zel donani ti in US Defense Department a thu soi thei tot brisel chuan a soi ni in Pentagon chuan thu chua Asia kani G7 le NATO Summit rahchhuah kan muzel ni na langa Ukraine po hi tlem chuan athamuang ve deuh tan tura ibei sei pui pot teng u Vladimir Putin chuan Belarus nen pum khata turin West ram te malak na hian min nor lui zelani atile tabok Belarus President Alexander Lukashenko hi aram mi puin paithla kan tumlai khan Vladimir Putin chuan ram dang inrol mi alo turin vona alo siama Putin chuan mala in Lukashenko bok a president le tani in khan pui an nei point mi puin na satakin dodal thin takma se
Lukashenko hian vote a mutam berle ta thina an pai thla thei tak lovani Lukashenko hi pro-Russian ania Vladimir Putin hian adu sakle boka Lukashenko a president chung hi chu Belarus hi Russian territory anga soi thei ani hial ta veng chu Russia chuan Belarus hi lak tumin ave thlem verenga NATO ena beidon che ti te in a soi thai reng boka Belarus mi puibum antumani ber hetia Putinan Russia's integration with Belarus Russia le Belarus pum khata an theinan makan lamek ti thu soi hian Belarus hi Russia lama apakai le ngei don ni inalanga Belarus mi pui hian an president malak na hi an thlo pangem ti chiang chuang lova amaro chu an lo thlop talawani pon an do dal ngam kherin arin om chuang lo bok Russia chuan Finland le Sweden ten NATO alliance an zom ngei don ti chu a he chiang ta a ma se be rup hi chu an tum lem lo NATO alliance summit chuan Eastern Europe strategy le China chungchang te pon soi hova NATO ta na hlo om bermai chu Russia ni in China po hi ngai mo thamani ta an ti bok heiba ka hian iron curtain ti an vorlar thar le hlea he iron curtain hi Russia tan thil thar ni lem lo ma se Russia ramrit nai tu ten US le a alliance an zom chuan anin mel nai to don hle tinani Russia Ukraine invasion a iron curtain mang hian foreign minister Sergei Lavrov an West Houten Russia tho pui Belarus then ran antum nia riat na anei thua soya kan soitak ang khan Russia hian Belarus hi ve thlemalak lu atum nena ngai theiani Belarusian foreign minister Vladimir Makey chuan iron curtain chu NATO hovin an du angein an din martir taphot maya mase he hian Russia nena Minsk partner Belarus te hi kan tho hona ati che chuang lowang ati Lavrov po chuan EU le NATO te hian an mani vekin Moscow nena an tho hona an ti chia a Russia in Crimea alak thu le thil dang enge mo hi chuan lama an manga mani tang ma chau thlir lovin midang thlir na trom pui ve an thiam ma hi chuan khoiram ma in lai chin na thatak hi an nei pui thei ngai lovang alo ti ve bok ti chuan kan ram din mun lam hi thlir tel thuak zelila a thaboka nge BJP sarkar noya leiba apung chakle ni khovel ram tinin COVID-19 awangin economic crisis an tuar de veka ram then khatan phei chuan din chhuale har sa khopin a ngong hiana a chung zinga Sri Lanka le Pakistan te hi soi mai chi an nilova a kha token kan soi thin kha sum le pai thila ram dang har satna kan soya India po ram pona lei batam tak nei chung si hian ram dang ka tan puye alo ti thin ni na lang tat mai Congress thui roi United Progressive Alliance UPA sarkar lai khan India ram hi sumle paya a niang nar view maya suman ren thiama uluk takin an mang thin ni na langa chuti lai chuan hlem hlet na atam hle ve thunga development lama ma son chak lo hle ni BJP thui roi National Democratic Alliance NDA noya hi chuan sum an ren lova an mang puat maya UPA sarkar ayin eiruk na atlan yam chiang maya digital deu vek ani to wangin development athleng thahle ni mason na mu tur tam mai mase India sarkar sum bom hi aruak lek ve ta thina leiba nei lo ram phechun om lovanga maro chu India leiba hi apung chakhle ni Reserve Bank of India RBI in data tarlan thar bera India leibanga azia hi alang fia ta hle maya sangni le somni le pani March thla thleng khan India leiba ramponami external debt hi US dollar billion zaruk le somni puan pasari ani chhauta hem mai kumliam ta tanga India leiba bun na hi US dollar billion somli le pasari puan pakhat zetania 19.9% ani sang hem tak chu ni mase thilom om deuh mai chu komliam ta leiba punna percentage 21.2 ai khan an niam ve ta thunga
nui na tur omem ti lamero khachu clear tu te in ngai dan ni mai se thang chu India in ramdang poisa bat zinga US dollar atam bera billion somnga le pariat point pariat ani tin Japanese yen SDR2 le euro bel khom hi US dollar anga chu chuan billion som pakhat point pasari atling boka India ramin kum hluya leiba nei zong tun ma atanga anei bel khom hi US dollar billion zalile som kwale pakwa point pakhat lai mayania ti chuan kumina aleiba nikum sang ni le som ni le pakhat aya apun na hi US dollar billion som ni le paruk point panga ani amaro chu hetia kantia wang hian India hi apat chedon ta viu ti nairo ani chuang lowang chu United States te po hian ram chung le pona leiban nga ve viu tho sang ni le som ni le pani me kha thleng khan US hian anma ni US dollar trillion som thum point pali pakua set leiba nei ve thova kum ma sa aya US leiba pun na hi US dollar trillion ni point pathum ani trillion khat hi billion hlir sang khat ania India leiba internal debt hi country mai theilova external debt hi billion zaruk le som ni in trillion khat pola nilova US nen chon khai khin chi ala ni lo zo kan hi mi hausa ten lo nan la a leiba tam tak an nei thina chung leiba nei chung chuan in ro pui tak takan sa a nuam takin an chenga chutiang dewa kan thlir don chuan ram changkang te hian mason nan leiba an nei thin ni te poina langa leiba nga lutuka kan om renga a tho chuana tur lam kan chaklo viewero chuan ma kan son tur angin ma kan son thailo mai thei ve bokani ole tun tumata na international news le politics kan ram din mun toy ne na kan an ti chua thei chu khati zo khani a atop thenga min lo ngai thak sak le awangin in za chunga kan lo me